waqhubeka kwaba omncane ke phela vele betha engenza yonke imikhuba amadokotela engangisho ngethuba lokuthi ngikhe uzoqala ngathi ngiphendula umbeke manje ngithi yazi omncane ngenza iphupho lokuthi mina ngami eka bebideni zokhipha amasango kodwa phela ngangizwe ngamuza omncane uqhumela phezulu ngesibeleto sami shisa ngoba ngangenza yena omncane kodwa nathi Ngasibizwa la ngasizwa isoda sathi sijima ngaphakathi mina iqanda lami sekwenezi day. Ngafika mangaka ngibona ukuthi ngaphela ngamaviki amangaka ngingasakwazi ukuthinta ibhodo uma ngabe ngizokuna iphunga lokudla kube ngathi ngavumile. Yebo ngenzeka ngisengizane ngami. Ngangixoxela ingane yami le ndaba uthi abi. Sasesehlasini wathi uthi pheshela phansi uyabazi mamgogozi bala ehlasini le ndaba bazoyithuka. Le ndaba zoyithuka indaba mama sesithe. Sashaya isikhathi sami noThabi. So ngabe sesiyamixi angicela uThabitha le ndaba wathi uThabitha thula on le ndaba ngafuna ukufaka kuma social network ngisho ngikhuluma ngoFacebook noTwitter ngaqala phansi ngayibhala indaba yami ngathi dear admin intombazane neminyaka e15 ngashiyo baba ngisemncane kwakuba omncane fika amaqeda nje ubeyatha babekhona abantu abekhomenta bethi le ntombazane uNondindwa nguweni baba omncane wakho wama-address abanye bethi yazi basho bengumuntu ntombazane nale ngane ngenze abo Ngicala phansi ngicabanga ukuthi ngiphula umculo ngoba i-actor ngicula ngiphula umculo ngoba i-poet ngoba i-actor abona kuyisixazululo lengane yami le-abo kodwa ngaze ngilezi ngoba omncane nge-age lasedalwa ngemfe